Savest naša primorava da plačemo kada Rusi plaču i da se radujemo kada se Rusi raduju. Veliki je dug naš pred Rusijom. Može čovek biti dužan čoveku, može i narod narodu, ali dug kojim je Rusija obavezala srpski narod 1914. godine tako je ogroman da njega ne mogu vratiti ni vekovi ni pokoljenja. To je dug ljubavi koje svezanih očiju ide u smrt, spasavajući svog bližnjega. Nema veće ljubavi nego da ko položi dušu svoju za drugove svoje. To su reči Hrista. Ruski car i ruski narod, nepripremljeni stupivši u rat za odbranu Srbije, nisu mogli ne znati da idu u smrt. Ali ljubav Rusa prema braći svojoj nije odstupila pred opasnošću i nije se uplašila smrti. Smemo li mi ikada zaboraviti da je ruski car sa decom svojom i milionima braće svoje pošao u smrt za pravdu srpskog naroda? Smemo li prećutati pred nebom i zemljom da je naša sloboda i državnost koštala Rusiju više nego nas? Moral svetskog rata, nejasan, sumnjiv i sa raznih strana osporavan, ispoljava se u ruskoj žrtvi za Srbe, u evanđeljskoj jasnosti, nesumnjivosti i neosporivosti. A motiv samoodricanja, nezemno moralni osjećaj pri žrtvovanju za drugog, nije li to prilepljenje k carstvu nebesnom? Rusi su u naše dane ponovili kosovsku dramu. Da se car Nikolaj prilepio k carstvu zemnom, carstvu egoističnih motiva i sitnih računica, on bi najverovatnije i danas sedeo na svom prestolu u Petrogradu. Ali on se prilepio k carstvu nebesnom, k carstvu nebesnih žrtava i evanđeljskog morala. Zbog toga se lišio glave i on sam i njegova čada i milioni sabraći njegov. Još jedan Lazar i još jedno Kosovo. Ta nova kosovska epopeja otkriva novo moralno bogatstvo Slovena. Ako je neko na svetu sposoban i dužan to da razume, to Srbi mogu i obavezni su da razume.